Hauhsakna le larna te hi otve viau ma ila heng milar le hausa tak zingah hian mi vanduai ve tak po anum ve chewa Miin khawvel hi pumin neise la anun chan si se enge atan sawtang tihte po hrechhuak rum mai British boy band One Direction atanga larchhuak Louis Tomlinson vanduai zia hi thil soi nuam lam chu ni chialo mahse tuntum video hian kan thlir hodon ni supply noti bell share le comments eng po lom takin kan dong thaya kan du'a kan yen bok che uni Louis Tomlinson fans te chuan boral ta anu Johanna dekin nen inzom na thok tak an nei ni ti kan chevek ome vanduai thak takin dekin shing nun kong zo chu cancer wangin December sanghi som paruk khan alo to ta a athi hian kumsomli pathum mi chawalani anu natna chungchang shiltura an kol hian achhiante in nei na a umlai ani a chanchin lung chiah thak a sha che chuan ka chevek kani ber ati a anu boral nu loka Sirius XM radio interview na a anu chungchang hi soi chuaka kanu chungchang soile chin hi sheom ka ti zong takani toite in ka soyang chanchin lom omlo ka shat masak ber khan teuh vomlu ngal mai ka du'a mahse ama kanu nge hi malampan kal zel tura min titu ani khau takin malampan zel turin min shilani ati dekin hi Tomlinson fapa Freddie pian nu lok kumpo alatin ma in aborala Freddie tan chuan pi nei lovin a seilen angai donani dekin hian afate paruk kumni mi lek phir Ernest le Doris tetelin akal sanani Louis Tomlinson chungkwa hian March ni som pathum sang ni som pakwa khan vanduai na rap thak tak antong le a afarnu kumsom pariat mi Felicity Tomlinson chuan lungphu chol mi arinin aboral san vele a Felicity hi social media lama larve tak ni in fashion designer ni tumme kani boka London a apartment a lu in aboral zuingal ringot maya hetil thleng hi Louis Tomlinson le achung te tan chuan anat em na chan chu Felicity hian in social na le natlok na engma anei lawa alung lama po Hauhsakna anei ngai lawani athi nu tharuka athi na chandik tak chuina lama overdose pal wanga thi ani ti mu chu ani a punlo taka Felicity hian aboral sana wangin an chungkwa in an tuar na hle ti in source chuan the sun ti ashilani abik takin Louis Tomlinson hian atwar thiamlo maya a single tharber two of us larna tura programs asiam sa zong po a cancel ngal veka source pakhat soidanin antan chuan vanduai na rap thak ber mayani tupo in Louis Tomlinson an khonga veka anu boral nu atangin an chungko enkol tu berni in anaute enkol tu berani two of us la hi Louis Tomlinson nu boral ta chungchang ani a heti hun laya Felicity aboral vele si hian tor ati har se zwal bokani keima nge po kain sia rilru lama chakna kamamo lai ber hunani a mahse tuna in ma zai thein kala oma achan chu hetiang titura mindu wangani ti in Louis hian asoi Louis Tomlinson hi afapa Freddie January sangni paruka apian khan ahlim mema mahse ahlim na chu Freddie shingtunu Brianna jangwertin afapa du hun huna ahlo theilo tura asiama wangin lungai na in athak le thoya Tomlinson le jangwer te hi anin ngai zong reilem lawa wantang sha dan chuanin Freddie pian lai po hian an omdun lawa mahse heng Hauhsakna te hi nu le pathar te tan azia om chhodo ne mati lain heti laya Tomlinson bial nu ni mek Daniel Campbell alolan vele atangin aboy zole tafeka kumsang ni som paruk ni puilai khan Tomlinson le abial nu ni mek Campbell hian Freddie chu tuipui kama ankal puilai mu ani a anudik tak jangwer chu asana samaya Twitter lama kafapatan nu inivengai lawang ti in athin rimna au chwa pui ngalani Campbell alolan vewang hian Freddie enkol na chungchanga po jangwer le Tomlinson hian Hauhsakna an nei pha na sa hle a Tomlinson hian jangwer chu adu huna afapa to phal saklo china apu thunga boruak ti chizwal to pakhat chu Tomlinson hian jangwer hian afapa Freddie chu poisa tamjok alaka changa atu wanga mangchang kaya areng bokani jangwer le afapa Freddie tan chena in dollar sang tam takman alei sakto nuwa hetianga akosavel hian atilom lo hlebok kumsang ni som paruk June khan Tomlinson hian an patnia enkol dun turin kota lekha athe luta hiala hemi nu hi chuan an rem theita deuh ani mel Freddie birthday masaber po anlom sak dunani ni e o
poi chu har sa viau mai thaya mahse fence chen khat te chuan Louis Tomlinson fapa hi ataka ni lo ti in thu an lo the dar ve mek boka anrin dan chuan Brianna jangwer nen anin kar hi inti larna atan chawani anti hetiang thil hi milar te zingah kan shia zeu zeu thin kha an tran chan zingah jangwer fan account hi Tomlinson nen an chwa dun tan tir ma ni le ka siam ani a anin date masaber thalak ti dar tu chu British newspaper The Sun te ani a an ma ni tho hi July sang ni som panga a jangwer rai thu pawng chuak tu ani bok internet lama thil chi chuak thiam tak te chuan June sang ni som panga One Direction concert lai video pakhat anlo phor chuak ve boka heta hian Tomlinson hian nau telem stage atanga vom thak pa in ataka ni lo ti in awa mi chen khat chuan heta tang po hian achiang ve kani anti he thil kheng hian ngong po anei na sa hle maya kum sang ni som parok April thak khan herin dan hian Tomlinson po umzui zelin afapa Freddy chu kar nung lama ada la yin thalatu pakhat chuan ti hian alo tong khuma hei chan pa inaute atak takani chu alom hle mai ti in he video hi tu na chuan delete ani to a he wang hian Tomlinson po alom lo viau aniang heti hian chang le tha naute hi tlem talin za ve deuh ta che ti in ni e patan chuan fapalem nei anga in pu chu na ve deuh turani One Direction fans te hi hetiang rindan vor chuak thiam tak hi an ni boka nautelem chungchang an the dar mai baka fans chen khat te chuan Tomlinson le aben met Louis Harry Styles te chu aru ka in nga zong chin anga an soi boka heng fans te hian an pahni hian minglem Larry Stylinson an phwasak mai baka anin kop anga rin theina tur YouTube videos te po an siam hiala fans dangin an rin thu in an pahnia indu mel taka an omlai lem an lo ziak thul adong tu tan chon amang an thak ve khopang le fans te hian hetianga milar te mebel hi an ching ve shim shima mahse Tomlinson big ero angong na sa hle ni hetiang thilani wang hian Harry Styles nen anin chen chatna po buaina a chen pha hial ani kumsang ni som pakwa July The Sun interview na a kamanga ite chungchang engma ka soi chuak ve ngai lawa hetiang ani awang hian kan pani inkara hetiang boruak hi alo thenga kan thil ti apiang mi in enjoy zel bi kani ti in a soi chuak 1D member Louis Zain Malik po in he boruak chungchang hi fader interview a soi chuak kin anu izat thak lo antan na si ongte mayania he thil thenga wang hian ama angin Chanchin in kwa tivel po anti ngai to lo pha a dot mulum plakani te in Tomlinson hian ma ni injin tok na chungchanga po Hauhsakna atoka abik takin One Direction a atel chungchanga he zai thiam hian aben mates te angin thatok lavina in chia a June sang ni pasari The Guardian interview a soi chuakin nail horan chu ngainat omle waisen atia liampain chu stage che zai tak ti in Harry Styles chu cool tak ti le Zain Malik chu omoi tak nei tia soin atopa ke kalo omve a ti in thashung takin a soyani Tomlinson hian thil dik tak ashilo mai mai ni achan chu talen nei nga tak le mitam takin an ngai nat ronani vanduai thak takin he aril ruputan hian a solo career lama po a zui zela The Guardian nena kum khatemo thasom pariat malam khan minzot ula nangma chawamal zai lama hian kalitumem ti in ateu lo mai ti in ka changang cheu tuna chuan lapho thiam thaber ka tho puime kani ti po ka shia a Harry chuni se Hauhsakna engma anei ve mi alwang ti in asoyani Tomlinson hian lauthong takin inda hniam plema se a solo singles te Billboard chart lama anche thaviau thungani Tomlinson hian anunen athi thengin inzom na thok tak nei ma sela ashing tupa Joy Austin nenero anin kar aboi ve hle thunga Tomlinson nu le Austin hi anfapa no pangte ni lain anin chena anfapa hian apashon Mark Tomlinson ming achom zui bokani March sang ni som patum khan The Mirror nena Joy Austin hian afapa nen anin kar borok chet na chungchang asoi chhuaka heng boina wanga poi ati thule inzom thatle adu thu ashilani Joy chuan ti hian asoya a hlo thlin te hian mintilom ema midang ten tuna alar le hausak wanga ama nen inzom na tha nei le duwa min ngai vekti kasia mahse chu tiang chu ni lo ti in he tianga mi pui ma a apa achi chuak hian atilom lem lo niang he interview na anti chhoni la la hian ti hian atuit ngala vo in ni bulchan nan chuan ve ache ti kadu ti in kumni nuwa Austin hian Tomlinson chanchin mila shat lo soi cho atum thu report ani a sourcing The Mirror te ashildanin Louis Tomlinson an angai ven ve dan tur om chun ni inanga ya asoidanin hei chau hi du than tur nehin a in shia ni chuan ka soi chuakang mi puite barak khai don hle ma se tin hewang hian anin kar ahlat le zol pha the ni ti po asia a engma chan le tur chuang nei lovina in shia ani ti in hei hi Tomlinson chuan changlet ngalin blackmail mo even atak
to na chan tu che thatak ka nei ti in atuita ni ashing tu pa chu me sang ni som pariat khan thin cancer wangin enkol angai ti ashile a Joy Austin hian an enkol chan malokin da san nena anun shi omle thimzia achila achang chon thil emi alavin zule mezial chau kati china thulom ka shatin zu ka ina thulom lo wangin ka in le boka ti in ban ithak takin Norden General Hospital England mi te chon a cancer chu darkarli anzai nuwa an pai fel thai ta hlawa Tomlinson hian apa anzai chungchang hi engma apang chuak lona a hunkal to thalo tak tak te angai to chwa pha ngei na ring om Tomlinson ngoi reng mahse Austin hian de san nena afapa nen anin zom le thei abe sei thu ashila Louis Tomlinson tan milo biak le du na ane iphot chuan ke chon lom takin kalodong songam ti in boy ben lar chungchuang takatel chuan bandmates te nena inti boy po olsam khobang le Louis Tomlinson le Zain Malik te in kara po hetiang Hauhsakna hi athenga abik takin Zainan sangni le som panga a an group achwa sana chang phei ka chuan he borak chalo tak hi anu thi nu a Tomlinson performance ma sabera Malik kala wangin a inchana Tomlinson hian he thil theng wang hian alom lo ti mi puima po acception lo October sangni som pakwa theng khan Louis Tomlinson hi aril ru aladam theilo ani ang metro ashil danin tun thengin khang thil theng wang khan kalalung oi thei chuang lo achet tan kha amoi lo hle in ka shia mahse theng theilo engma omlawa engma kan shilok leinem atir lama thungai om tak tak soi chho aching china ke chuan one direction kha kan chatok vewin ka shia ati ani heng thil theng chungchanga ril rutina tu ber pakhat chu Tomlinson nu khan athi ma a adu thu sam ber chu anin karbo ruak thalo siam thavek turin adu a voi khat po chingnun hi arei lawanya ti in alo sui chuak nge nge ni milar te new silonga event ringla milar te chanchin thar ber ber mai ba ka anhun mandan ngai nom tak tak te ne kanin hule photo nia